6 verse 41. Okay, siqala 40. Base behlala phansi amaveyo ngamaveyo. Kwaba ngamakhulu nangamashumi ayisihlanu. Wazithabatha izingo ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili wabheka ngasezulwini. Wazibusisa wazihlephula izinkwa wazinika abafundi kuba bazibeke phambi kwabo. Lezinhlanzi ezimbili wababeka bonke ngazo. Haleluya. Siya lapha na kuma 8. Mark 8 verse 6 and 7. Wayala isiqulu lapha lesihloko sethu uJesu usuthisa amadoda ayizinkulungwane ezine. Wayala isiqulu kuba sihlale phansi wazithabatha izinto ezisikhombisa. Wabonga wazihlephula wanika abafundi bakhe ukuba bababele. Basabela isiqulu. Babe nezinhlanzana eziyingcosana futhi. Esezibusisile wathi ababele nazo badla basutha babutha imvuthuluka esileyo amaqoma ayisikhombisa. Elapha no Mark 8 swap 14 ithi kepha babekhohliwe ukuphatha izinkwa bengenalutho. Isinkwa sisinye kuphela emkhunjini. U16 uthi baphendulana bodwa bathi abanazinkwa. uJesu ekwazi wathi kubo, yini ukuba niphendulane ngokuthi aninazinkwa na? Anikaboni, anikaqondi na? Inhliziyo yenu iselukhuni na? Ninamehlo aniboni yini? Nezindlebe anizwa na? Anikhumbuli yini? Mhla ngihlephulela abayizinkulungwane ezisihlanu isinkwa ezisihlanu ukuthi nabutha eziqaphelo ezingaki ezigcwele imvuthuluka na? Bathi kuye 12. Haleluya. Thola uJesu kwenye lapha yana usuthisa izinkulungwane ngezinto ezihlanu enhlanzi ezibili. Uyaphinda uJesu uyabonakala usuthisa izinkulungwane ezisihlanu ngezinto ezi5. Kodwa sengithola futhi abafundi bakhe bathi bangena emkhunjini nesinko esisodwa bathi bona sinakudla. Bathi usethu uJesu ninamehlo kodwa ndibona nakaboni konke lokho esengikwenzile na? Abafundi bakhe bahlezi bahamba naye bazibona zonke izimangaliso uJesu, kodwa bona balahlekelwa nje ukukholwa bathi asinakudla. Ukuthi nje bangene nesinto esisodwa emkhunjini. uJesu uyababuza, nina anakaboni namanje zonke lezi zibonakalise sengizenzile kubantu abangaka? Haleluya. Bona bawu12 baphethe isinto esisodwa, kodwa uJesu besuthiswa izinkulungwane ngezinkwa eziningi, ngezinkwa eziwu5 kodwa kusuthe izinkulungwane. Haleluya. Ngiqonde ukuthi bazalwane, ebukholeni benkosi uma usunoJesu hlala phela ethembeni ukuthi le nkosi leyo isevayo inkosi othi mosuhambe nayo ubone ukuthi kunezinto ezisukile empilweni yakho, kodwa ngoba indlela yinde osuke uyihamba noJesu ukhona lapho khona uhlaselwe khona isitha uzibone sengathi ayi ngathi le ndlela
namhlanje ngike ngihalele nje ukuthi ke ngathi ngafaka nje skin gym namhlanje uthi mawuphuma nje uhamba bekubabaze ngomqondo ethi na ngifaka skin gym asikaze sambone efaka skin gym kanti usosukile kwi-position kaNkulunkulu usubatshazwa izwi lapho ndlula khona bayakubaba bethi asikaze sambona enje kanti usuke nje kwi-position kanti ngalesikhathi wena usahamba ugqoke kahle ufake izimpahla ezingcwele ubona ngathi abakuboni kanti bakubhekile ngoba into ephuma kuwena nangalesikhathi usafake lezi impahla ezingcwele zikhuluma umngcwele bodwa ngoba wena ungumntwana kaNkulunkulu yike ngithi impilo okuyithatha impilo ngelinye ilanga uyifanise nogandaganda ugandaganda uyilento lana enganakwa kodwa esuthisa umhlaba wonke ugandaganda uthi mawusulimile badla abantu bayakhohlwa ugandaganda bawuthathe bewubeke uhlala lapha ugcwalo oyili imgwaqo imosheke behlale phansi isikhulu sibhekana ukuthi hayibo kambe kwenziwa kanjani siqhamuka ukuthi kukhona ugandaganda kumele siwulande khona ugandaganda kumele siwulande uzosilungisela le ndlela ngalesikhathi lo gandaganda usalungisa le ndlela akekho umuntu onakayo ukuthi lo gandaganda ufuna ukuthi ngathi ungamaintain kodwa ngalesikhathi lo gandaganda usumuhle lomgwaqo ziyagijima qhamuka ovulpha lapho qhamuka oGTI bayawumosha lomgwaqo bagijima de wayabafuna ngakho lo gandaganda uhleli le lo gandaganda uhamba ngegiya elodwa noma emasimini uhamba kancane uyowenza amasimbi ukuthi kudla abantu abaningi yingani namhlanje wena ungafani nogandaganda uhambe ngegiya elodwa uhlala kwi-position eyodwa yokuba sebukhoneni benkosi lapho abantu bethi behamba beye emathafeni belimala bethi kodwa uphi bantu bethi siyazi ukuthi somthola endlini ulele mhlawumbe ubhizi ufunda iBhayibheli lakhe bethi beyabuya bekuthola ngempela kwi-position kaNkulunkulu omunye azahalela ethi kodwa ngathi ngingaba ubani aze ehalele lempilo le oyiphilayo ngoba wena uhleli kwi-position eyodwa kaNkulunkulu ake ube unomzalwane ongasuki kwi-position ongasuki ebukhoneni benkosi akuhlale ebukhoneni benkosi nabanye abangekho ebukhoneni benkosi bezofunda izifundo ngawo ngoba lapha khona uJesu lapha khona kunoJesu khona sinokuthula thina asinazo asixokozeli kukhona ukuphila kukhona injabulo noma abanye bengayiboni le njabulo kuwena kodwa wena uyazi ukuthi uma unalona ongabwena lokuthe nje ngiyamethemba uzowuthola uhamba kancane kodwa uyosuthisa abantu abaningi ake bethi abantu noma befika kuwe besuthe izwi ngoba kunento ekhona kuwena evalelwe ngaphakathi ngoba lithi izwi umlilo lento He
khona bazobona ukuthi hayi indlela okumele ngabe sihamba ngayo hayi indlela okumele ngabe sahamba ngayo kwasekuqaleni yini namhlanje usuku moke wasuka kancane uzobona abantu abaningi uthi abantu wenza kanjena naye hlala ku-position wasuka hlala ku-position akube ugandaganda osuthisa abantu abaningi kodwa bengakunaki lo gandaganda kodwa ekugcineni abohlakaniphi yabo ugandaganda sinjenje ugandaganda.